asubiza intege mu bugingo ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu ngo kuko ndi kumwe nawe ishirimo iravuga ngo umwami ubwe Danieli Danieli 11 murongo 30 haravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari nibamara gukomera bakora iby'ubutwari ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera kandi bakora iby'ubutwari abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari aya magambo ngiye kuvuga kandi mu mwanya muto noneho uwacu avuze amagambo meza cyane ariko agiye kusasa naho ariho atangiye ngo amare yamayicara neza niho yaragisoma igitabo ngo amare yamayicara kabisa urubyaro ruzavamo abantu bubaha Imana turabyishimiye cyane na topike yavuze na topike na manyirangiza niyo nzobwiriza gucumera abanyirangiza yose cyo giza kinyereka ko umuntu abwirije iyo umuntu abwirije uzoba ugira topike kamimanuka kandi kubwiriza bujya no guhishurirwa kandi ganamye mpera kuri Ibrahimu ukunda Imana ari w'Imana yamye itoranya kugira ngo azave mu muryango wubaha Imana nama nkomeza ndatorerekanya ngo mare namagera kuri Jacques muryango wubaha Imana urabivuze mu mwanya muto yariko uratubwiye uwo muryango ngo ntuzusinda kurya ngisinda sinari mu muryango sinarinda ariko bukera nabaye umuryango mubyihorere muzoze kutumwero aho nzoba ndi amagambo avuze niyo nanje nayo ngayo impamvu y'igiterane nanje ntayibajije nawe kureba afishe iyi afishe nayo yazanye ibibazo ariko turashima Imana ko umwana muto nguyu aba yakoresheje igiterane ukusuka ibintu byitwa kubona abantu bahuriye mu nzu y'Imana timubirebere mu mwana mutoya uko ari cyo Imana yashatse kandi Imana yashatse nico kigomba gukorwa none rero kimaze kuba ejo nditwahabaye ngo ariko kera numvise impamvu
mpamvu nuko abantu bose bari ahangaha tugomba kuvukamo imiryango yubaha Imana. Bwana sifiwe. Noneho abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Noneho ngiye kubabwira kwizera cyangwa se guhishurirwa gukomera kw'Imana. Nayo makuru mfite. Kwizera guhishurirwa gukomera kw'Imana. Uyu munsi nabyiriranwe ndabitekereza sanga intege nke tugira nukutamenya gukomera kw'Imana. Nta bantu bashobora gushima Imana batazi gukomera kwayo. Mbere yuko tuyihimbaza tukayishima nuko tubanza kumenya gukomera kwayo. Hari terume yayitirije yavuze ngo ni igihume ni igikenya, sinzi ko yavuze ariko yari yavuze nyine kuko avuga biratangaje ngo ndagira ngo no mu ijuru ntituzo yariko avuga nyine akaza numva karashaka kumvugira ibintu nashaka kuvuga. Uyu munsi natekereje hejuru yo gukomera kw'Imana, ariko Imana irakomeye mwuka gira Imana. Noneho tuza turirimba Imana ndetse rimwe na rimwe tukayisenga, ariko guhishurirwa kumenya gukomera kwayo, kubana nabisho ukamenya ko Imana ikomeye, ngiyo password y'ubuzima. Asifiwe. Imana icubahiro. Bwana asifiwe. Noneho iyo umenye gukomera kw'Imana nibwo nawe uzukomera. Bibiliya yavuze ngo abazi Imana yo bazagira gute? Bazakomera. Ariko bamaze kugira gute? Bamaze kuyimenya. Mbese mu yandi magambo kumenya gukomera kwayo nukuvuga ngo niko kubanza. Muzi kibazo twagize mu materaniro no mu bukristo nuko tuza mu bintu tukaza muri korali tukaza mu mukutano abana tukabashira mu gisirimba, ariko ndibazi amakuru, nta makuru bazi y'Imana. None mugasanga ibintu biracanganyikishije, tituzikimenya umukristo n'utari umukristo. Kandi ukungana ubukristo bwawe uko bungana nuko uzi gukomera kwayo kw'Imana. Ubundi ntigagira umuntu uzogupimira ubukristo bwawe uko bungana. Imbaraga zawe uko zingana zirangana nuko uzi Imana ikomeye. Nico kigero. Kuko ubukristo nta muntu wo bupima ngo avuge ngo runaka n'umukristo kurusha uyu nguyu. Dore urugero niki? Niba uzi Imana gutya bukeya uko niko ubukristo bwawe bungana. Niba uzi kwa Imana ikomeye cyane uko nawe urakomeye nini cyane. Mu yandi magambo uko uzi Imana ikomeye niko no gukomera kwawe kuzangana. Abazi Imana yawe bazagira gute? Bazakomera. Noneho Pawulo yagaza kunda, ndagiye kandi ngiye gusoza. Pawulo yagaza kunda kubivuga ari urwandiko yanditse mu Efeso, yagaza shishikariza abantu kumenya Imana, kumenya Imana. Ndabasabira kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ibaho umwuka w'ubwenge no kugira gute? N'uguhishurirwa ngo bitume muyimenya. Ngo maso y'imitima yanyu abone uko agira gute? Abone uko weza ahumuye. Ngo mibyo mwiringizwa niye bahamagaye. Mwumve mbabwira formule nta yindi, password nta yindi. Kumenya gukomera kw'Imana nico gihuza ushima Imana. Imana ikavuga ngo ubundi umuntu yoshima uwatazi n'uwatigeze abona. Iyo wamenye gukomera kw'Imana urashima, Imana ikavuga ngo hari umuntu ushimye hariya. None nasanze muri Bibiliya uyu munsi, nasanze iyi Bibiliya irimo abakecuru n'abasaza, irimo inkumi, irimo ingeri zose, irimo abize n'abatarigeze bigana. Nasanze harimo n'abahinzi aborozi. Abo bose tuza tubavuga buri munsi uko bukeye nuko bwishe. Kandi nasanze impamvu zatuma kubavuga nuko gusa bari bazi ko Imana yabikomeye, bamara nabo bagakomera. Imana yakomeye. Ako uyu munsi natekereje gukomera kw'Imana. Bana sifiwe.
Imana irakomeye bacu. Urahambaye, urakomeye, urahebuje. Urahambaye, urakomeye, urahebuje. Akoye mube babwire, ntimugire ngo ba Ibrahimu hari cyo baturushije, ntimugire ngo ba Dawudi baturushe gusenga. Gusa ikintu bo bamenye batahuye Imana yabo kikomeye, kandi ngo bamara gutahura ko Imana yabo ikomeye nabo barakomera. Abazi Imana yabo bazagira ute? Bazakomera. Kandi niba bamara gukomera bazakora iki? Bazakoresha ubutwari. Imana ndiyo gukoresha ubutwari utazi ko ikomeye, kandi iyo uzi ko ikomeye nawe urakomera. Asifiwe. Turakomeye yenti dutsindwa turi gibi koma koma. Turakomeye yenti dutsindwa turi gibi koma koma. Simucuranza ameze ate? Asifiwe mirere. Lekila ngozala. Kokera yarakwiye kubazaho ngeze. Turakomeye yeni dutsindwa turakomeye turakomeye yeni dutsindwa turakomeye turakomeye yeni dutsindwa y'urufunguzo rw'ubuzima bwo gutera imbere mu buryo bwo mu mwuka.
mu mubiri nukumenya gusa Imana kwikomeye. Amen. Zamamazi nsinzi ya Yesu zavuga gukomera kwe zizawe makugira abazakomoka Yesu ni Imana cyuzuye muri isi yose mwagesano rya noneho Imana ndashima nanje ubwanje ko nagize ubwenge bwo kumenya Imana. Ubu bwenge nagize kugira ngo mbe umukristo. Asifiwe. Haleluya. Nuko natahuye Imana nsenga kwikomeye. Amen. Narabitahuye kandi mbigira mu bwonko no mu maraso habe no mu mifuka inzambijana. Asifiwe. Nyuma yicu nta muntu ushobora kumpenda, nta muntu wonzanira kandika. Abanyesirayeli umunsi umwe babwiye Aroni ati turemera Imana yamabaremera akamasa kabi gafuye nabi. Mumve babwire iyi Imana irakomeye. Turemera Imana ngo maremo Aroni yamavuga atabanga ndabakubitiramo akamasa gusa kandi ako kamasa ariko kari kabiba bene kakandi kafuye nabi ngo amarusabiri igitangaza cyabaye bama bavuga ngo asifiwe. Bama bavuga ngo iyi niyo Mana yabakuye mu giputa. Umujinya w'Imana
Yesu. Shalikandi la somekea. Asoke maiga longolo. irimoye Tibarika nidilogoreka Imana izamfashe za sasa. Taramisha kamasa. Kamasa. Kakadahumeka. Kandi gari kamasa gakazima. Kari kakadahumeka. Niko bari bashikira. Umva mbabwira. Umunsi mose yagiye mu Giputa. Timuzi ko yavuze ngo wikwirwa ndumva kuri Farao. Ndi umuntu nkande woja kuri Farao. Imana icyo yamubwiye niki ntiyamubwiye ngo genda ngo bizogenda kucya muheze ntonda bagwira. Gusa Imana yamubwiye uwigikomeyeyo. Mose kuko yamubashije yaramubwiye ngo ese kuntumye zashika mvuge kuri indi. Imana ngo imari mubwira amazina 3. Ayo mazina 3 Imana yamuhaye. Yari kwimubwira uw'igikomeye gusa. Yaravuze ngo ugende babwire ngo ndiho. Nduwo ndiwe. Ngo nduwiteka. Ayo mazina 3 niyo agaragaza gukomera kw'ikitu yasesenguye kwa. Niyo azagaragaza gukomera kwayo. Mose arabyumva. Mose amaze kubyumva. Aravuga ngo ubwo menya makuru kukomeye. Kandi Imana iramubwira ngo genda nzajana nawe. Imana ikomeye nzajana nawe. Nico cyatumye aje mu Giputa. Ni kibazo dufite cyo kutamenya ko Imana dusenga kwikomeye. gendubeho ndabivuze gendubeho Asifiwe sa. Mva mbabwirije. Abazimana yabazagira gute? bazakomera Mose yaragira intama ariko yarakomeye bikirangiriye. Abazimana yabazagira gute? Bamara gukomera bazagira gute? Mose buriya gukora iby'ubutwari na amakuru yari afite yuko Imana ikomeye. Formire nukumenya gusa Imana yuko ikomeye. Nayo mateka gusa azahindura ubuzima bwawe. Agahindura n'amateka y'urugo rwawe. Agahindura n'amateka y'ushaka kubacu. Nukumenya gusa yuko Imana igize gute? Ikomeye. Beshe kugukurikira ni byiza asabigutwaye Hallelujah. ufite indirimbo yose ayitera. Ufite igihimbano cy'umwuka cyose agitera. Gifa gusa aricyo kuvuga ko Imana igize gute? Kuvuga ngo Imana yacu irakomeye. Amen. Usarere bageze ku nyanja. Bwana sifiwe. Bageze ku nyanja. Babwira Mose ngo Mose nico cyatuzanye kugira ngo dufire aha ngaha. Mose arababwira ngo mwihagararire gusa. Ngo mwicecekere. Ngo murebe agakiza Uwiteka arabwira. Tamurure isi yose kubone. y'amaboko yawe Yoshua na Kalebu tibajanye n'abandi 10 tibagiye gutati Kanani. Contradiction bazanye bamwe bariko bavuga gutya abandi bakavuga gutya. 10 ryariko rivuga gutya babiri bakavuga gutya. Muzi cyatumye bari 10 batsindwa ndetse bituma bicisha n'abandi kutazagera Kanani. Nuko bibagiwe gusura Imana yabikomeye. Nico gusa cyayo. Habe nabiri iravuga ngo nimwibagirwa muzarimbuka. Ngo nimara kurya mugahaga ntimukagire gute? Gusa ejo natekereje ikintu kimwe. Ejo natekereza ukuntu
ngo marishima Imana kandi namwe abake barabimenya cega nigeze kuba mu nzu ya nyakatsi sakaje ibyatsi noneho muraho neza noneho imvura yagwa ikava noneho mukama mubwira abantu ngo mwirukanke muje gukuma mu cyumba kugira ngo hata iyo mutarebaga neza mugasanga havuye izi maturaga twebwe twaziryamyeho tumaze kugukugira harabaga izindi matera z'imibere umubere wanyagiwe ariko Imana ni nziza abasore bagira abasore gabo ntibigeze bahura n'ibintu bikomeye ngo nimuje gukuma je gukuma matora sanyagirwa ariko Imana ni nziza bacu sai hari amateka amwe abantu bakwiye kuza bavuga Imana yacu irakomeye Mungu wetu anatupenda Mungu wetu anatupenda Mungu wetu anatupenda Mungu huyo Mungu huyo Mungu wetu anatupenda Ana yacu iradukunda yacu ariko abagabo bariko bavuga ngo twari ko tubona tumeze nk'izigi ngo kandi nabo nuko bariko tubona murumva bene uko kwifobya abantu bavuye muri Israel babonye inyanja kuntu yacitsemo kurya nuko bibagiwe gusa kundi Imana ikomeye muri kibabwira abantu bari mu kugenda basitara kubera ko bibagiwe ibyo Imana bakoresheje n'ubutware bw'Imana n'ubuhangage bw'Imana Yoshua Kalebu niwe wabanje kuvuga aravuga ngo muhaguruke none hagati cyo kwahindura ngo bavuge gutyo bavuge ko ari amahanzi Yoshua aravuga ngo jewe narabarebye mbona ngo ntakibakingira bafite ariko yavuze ijambo rimwe rikomeye yaravuze ngo niba Uwiteka twishimira tuzabarya kiki misima Imana yamevuga ngo abantu bampamije mu bantu bakaguma umva Kalebu yabwiye Yoshua unyibagiwe gute tiwibuka umunsi Imana idutuma ikadeshi Barineya ntiburuzi ko jewe ubwanje nahagurutse ngahamiriza abantu Imana yacu kundi komeye ahimbazwe Yesu murebe mbabwire hari ikintu kimwe natahuye muri iyi minsi abantu bavuga Satani kurusha Imana habe no hanze mu mago yacu abantu bari mu kuvuga Satani bakavuga gukomera kwa Satani akavugwa cyane ari mu kuvuga sinzi impamvu bakanirwa kuvuga Imana mu gitondo n'umugoroba abundi abana bacu dutunze kubera se na nyina ibyo bavuga baguma kuvuga Satani bavuga ukundi haribishije bavuga ukundi yagize gute abana bakagira ngo Satani none nagahungu kandi ko mwabo Abanyesiraheli nibugire ngo nizindi imbaraga batushije nuko abana babo murebe mbabwire umunyesiraheli bagaza batangira gusengera umugore afite inda y'amezane bagatangira kumusengera inda y'amezane bakamwaturiraho amagambo bakavuga ngo uyu mwana azavuka asifiwe amen duhimana ishubahiro bakamusengera umwana akavuka umwana yamara kuvuka yamara kugeza yagira imyaka 5 bagatangira kumwigisha Imana kwikomeye Dawudi yize Imana kwikomeye ari umwana mutoya kandi wayimwigishije ninde n'umubyeyi we Yesaya kandi bababwiraga iki barababwiraga ngo Imana ya Ibrahim na Isaka na Yakobo ngo ni Imana igeze guta ngo ni Imana ikomeye ngo nta na kimwe gishobora kuyinesha burya ariko arwana n'intare n'idubu gusa amakuru yari afite nuko ngo papa yagize guta yavuze ko Imana yacigize guta ikomeye muzogende mushaka ubushakashatsi muri Bibiliya muzorebe niba hari umukozi w'Imana ugeze uvuga Satani muri aba Bibiliya bose baharaniraga kubwira abantu Imana yabo gusuka ihambaye urakomeye amahoro nagaze amahoro
yahaye Sawuli yari kubabwira gusa ngo ntimukurwe umutima ngo nuriya mugabo barakabwira akababwira ngo Imana namenye reka ningasolege akokira ako yemewe Imana itoberere kutamenya Imana itoberere kudasobanukirwa Imana kando kitolongo sari no koti ko rirambwira ngo nindi wankuye Bwana sifiwe Amen. Bwana sifiwe Amen. kandi iki gitaramo cyo ukucohinduka ubunyine ko ndabona cyo hinduka kandi ko ndabona cyo hinduka ubunyine ku Imana yacu Imana ikora biradutagaza bime uko biri Ari kwico zinu Imana ishaka Mana yashirakomeye wikurwa umutima nuriya mufilisi utarakebwe mureke uriya azafa nkimwe muri za yadubuna n'intare azafa nkimwe muri zo za muri Imana ishubahiro cyane none se mugira ngo yamwicishije se imbaraga zikomeye cyane yamwicishije gusa kumenya guhambara gukomera kw'Imana kandi yamwicishije se yabikuye he yabitoye muri Bibiliya nibuye yamye risanga muri Bibiliya mu Balewi yamavuga ati Imana ga yavuze ijambo soko bagaza bisere bakisera n'ijambo Imana yavuze Imana yaravuze ngo umuntu uzatuka Imana azishishwa amabuye kamara yamavuga ati ibuye ndaritora Tima wanjye imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye n'imbabazi
bizanyomaho bizakomaho naje nzibera mu mahema
ngo kubera iki aramubwira ngo kuko imana usenga ntaho ihuriye n'imana asenga ariko data ahimbazwe ngo amara akaza bivuga yuko bari bivuga kuri YouTube mu birebe ngo amara akazavuga yari yasase akazavuga ngo ninde wapfuye ngo ninde wapfuye ngo ninde wapfuye akosha wakusa mu mukunga twabwirije turi benshi kandi nabyo bibaho bashobora kubwiriza ari benshi kubera ko ni umunsi wo gushima iki umunsi wo gushima imana kwikomeye kandi abazi imana yabo bazagira gute ahimbazwe Yesu ngo twamenye n'uburyo ngo mwagire Siyoni na wogi nabi amakuru mwumva amakuru yababwiye arababwira ngo kandi twamenye neza ko ngo muzaza muri iki gihugu ngo kandi umuntu wese wo muri iki gihugu ngo yakutse umutima ati rero iyo mana yanyu naje ndashaka kuzaba umwe muri mwe ndiripotinze mwarayi wanje nabahishe ntaco mwatwa none naje nimubwire isezerano nimumpe ikimenyetso cy'ukuri yuko naje nzaba umwe muri mwebwe babagabo ngo bama barebana bombi babasore bombi bama barebana atasi umugore ni gute yoba umwe muri twebwe bama basanga gusa n'ikintu kimwe kiza kigira umuntu kugira ngo abe yiyunge n'Imana n'amaraso ya Yesu nimuyareke tutayashaganya reka mbabwire narahindutse yamindisika yamirisha
pasiteri hano Revera Muhire twarabanye tubana no munsi niwe uzi upagandi bwaje kandi iyo mpambwiriza hano azatangaza vuga se uyu arazi neza azi neza upagandi bwaje bwose arabuzi bwose azi n'umunsi nakishije muri jana buza ngusize bagira umunsi nakizwaga uzabwira ngo nikindi se forumbire gusa nimwe n'amaraso Bega we ukunagira neza Nimamona ko twegamiranye kabisa kuriya ko baregamira basabo mu mwuka n'urubyaro egawe kunda Sigo nyirubutuga kandi bazi nyirububishi kunagira neza uza masina namita ayiwe bega we kunagira neza uza masina namita ako yewe ico nari kona hebshi Imana yabwiye Ibrahim ngo urubyaro ruzava mu rukirigirwa yeme mwokagira ibana ako numvise amakuru Travail Emmanuel turi muri Travail Emmanuel Imana yagize muri kitaka n'ishuri bagaza bavuga ngo tuje kuri Travail Emmanuel mbonye twige sha wacura Rahabu nico chamo niki baravuze nta kindi akagozi gusa kumutuku amaraso Yesu muve mbabwire soja Imana ihimbazwe kuko dufite Imana ikomeye niyo mpamvu twaje kwishima twaje gushima Imana ko Imana ikomeye vuga ngo Imana irakomeye vuga ngo Imana irakomeye vuga ngo Imana irakomeye aciye shetani akira ishimwe ryose yewe mana Isa kwizera hazogaragara Imana ikomeye Imana yacu irakomeye abazi Imana yabo bazakomera kandi bamara gukomera bazakoresha ubutwari mbabwire tiwo kori ibyo wokora byose habe nubwo utanga amafaranga yawe yose uko ngana tiwo komera ikiza gikomeza umuntu
nukumenya ko Imana ikomeye yari tamuruye mu izima aho igigi y'umusoyi yagarara urugo rwanjye asusuruka tuhimbaze gusa ko ikomeye uravuga ngo ibyo Imana ikora birantangaje duhimana icubahiro haleluya ibyo Imana ikora bigize gute biradutangaje turashima Imana ko turiho turashima Imana abana bacu ko bariko bashaka turashima Imana ko dufite abakwe n'abakazana turashima Imana ko dufite abuzukuru wacu ariko avuga ngo abana ngo bazabaryoha tibazabaryoha kabandi ngiye kuvuga wewe uracari muri kwanza nta kindi kintu kiza kiryoha nk'umwuzukuru niwe wa mbere umwuzukuru iwe azana guhahaza aza kuma kukubita gusa hano ukamubwira uca amasura gukubita akwana umwuzukuru bazamera neza nta kindi kintu kiza kiryoha nk'umwuzukuru umwuzukuru s'abantu haleluya turashima Imana duha Imana icubahiro shimwe izina rya Yesu wansize Satani ashimwe izina rya Yesu wansize Satani tambirwa abantu ukundi muona ibi bintu byo guhimbaza Imana tubona hano bwana mukubwa bwana uyu ni bwana mukubwa kuriya yanyicara kuriya umunono tega ngo guhagurutsa abagabo bahaguruke bakorera Imana abagabo bahaguruke bakorera Imana mu buryo bwose buba asifiwe haleluya ngo yaturokoye gutya izongera kandi gire gute icyo kakikorera none umunsi umwe nagiye kwiga theology nagiye naja ku ishuri ngo mare gushikana amantibukira mu ishuri bavuga gusa icongereza n'igiswahili kigoye ngo mare gusa mwarimu akigisha karangiza tumvisha ijambo na rimwe kandi reba umugabo ugize gusohoka utumvisha nasohoka ngiherera karira kavuga ati uku nasize umuryango ngo ngiye kwiga ko ndamasohoka tumvisha habe na aho kandi umunyeshuri w'umuswa aza yicara nko muri
kugira ngo bataguma kumubaza kandi barimo abanyakenya bazabaza noneho bagira ngo bagire kama nihishiriye kuko sinumvise sinobazwa ko mara umunsi umwe ndatekereza ndavuga tuku ntahe subireyo none ko ntahe numva bigende bite kabona abandi bafashijwe banezerewe jewe bi ngo buce umunsi kucumwero mu rusengero runini namavuga tukunku nintibohora Imana yanzanye irakomeye none rero ndasaba gushima nimara ntambi nari mfite disketi hari indirimbo imwe bazarima ngo tukuzamwishubahiro shimwe n'amahanga yose yari iraha mu mufuka kera sentena narayibonye kwijamwa disketi kandi directeur wacu w'ishuri yari yicaye hano imbere niwe warugiye kubwiriza bamavuga ngo hari umunyeshuri ngo umunyarwanda ushaka ngo gushima kandi igiswahili naco sinkimenye neza kiza kisa naho kigoye cyane muruko nshima none barampagurisa wovuga se angahe utagisa namambagura sonda shima Imana ngo none ndashaka kuririmba mwumve babwiri gushima Imana kuzamura Imana kwikomeye uwo munsi gusa nashatse kubera gusumura Imana ikomeye kuzamura Imana icuba ngushimwe n'amahanga yose tukuzamuriye icubahiro shimwe n'amahanga yose iyo ndirimbo murayibuka ba ndirimbo yarakanyuje kabisa diskete ngo mara nabambaguruka ngo mara naba bashira mu diskete ariko yagazinihira neza ba yagazinihira neza ako mungu wari waracuraza yabafa kubitamo gutya amaze mbona kubwiza bw'Imana bwuruka mu materaniro haleluya umuntu wagurutse mbere ni directeur aho yamye haguruka gutya ngo mare ngo mbone hagurutse namavuga ati ibintu birabaye ngo mare namanganje ngo mare namanirukanka ngo nirukanke nibo wakurikiye kandi nta wofuye kumubona kuvuga gusa ngo umubone gusa umubwira ikibazo directeur ndiyobonetse uwo munsi mbona arakurikiye bakurikira kanisa ryose tubomoke nyuma aravuga ngo yumvise ubwiza bw'Imana bumaze uko nariko namamaza ko Imana ikomeye ngo amara yamabaza ngo se uyu n'umunyeshuri ngo harya ngo yiga mu mwaka wa kangahe kera gaba principal gabamana Sami yamavuga ngo n'uyu mwaka yaje uko kera gari cyo yaravuze ngo buce mu gitondo mu ishuri uko kana abarimu bari barimo ngo buce mu gitondo mu ishuri umwarimu wagezemo mbere yamya nkugura ku ntebe y'inyuma yamavuga ngo ngwino utambuka imbere yamanyicaza imbere ngo mare yamashiraho nabandi bahungu babiri mwamushira umuze mu musobanurira birori nimuze hano tube kabaririmbi kavutambuka mwigire guca mwipange guca tambuka hari abandi bakozi b'Imana bari inyuma nimwenka baza hano tube kabaririmbi yo ndirimbo none dukubite mwigisiri cyiza asifiwe mire haleluya tuvuge ngo Imana ikora biradutangaza asifiwe mire haleluya Imana isubahiro cha Imana yacu irakomeye turakome yendi dusitwa
neza neza wari wabaye padiri je nagejeje imyaka 36 ndaraciye wari wagiye wa ese niko bimeze ariko numvise ibintu nzoza mu wawe kumwicaje